Polisi mu district ya Kakumiro ekozire ekikwekweto aha bashuma b'amatungo ebirugiremu okucungura entina ezibire zibirwe okukwatwa kwa motoka ibiri ezibire nizitamburizibwamu ente ezezi kandi omuntu omwe aha kuteberezibwa kuba ari omushuma yitwa Ekikunga Musa ky'abantu. Ekikwekweto eki kibiireho bwanyuma ya Atanase Boa omuturo omwe okuhababa aha polisi ngo abashuma babire bibire ente ye kandi babiri bari omu motoka bari kutora ogwahoima ekindi kiresere polisi yateeka za roadblock nokwe okunagisa abashuma entezi. Shortly, two vehicles emerged. And so happened that my officers on ground that they were out. They were ready for interception, and it was on their way heading towards Hoima that the officers managed to intercept, tried to stop them, and they refused to stop. Omuduumizi wa polisi omu district ya Kakumiro SP David Otobong nagira ngu bagerezeho kwemereza abashuma aba bitu bayanga nokwe kujemeserezibwa kutera amasasi emipiira ya motoka ezi. So apparently we have opened up investigations. First, number one, to establish the owners of the cows. Secondly, to establish where they got the cows, then where they were heading to, and also to establish who owns the vehicles. Nekigambwa ngu ente ezibire zibirwe ziri ata Nekigambwa ngu ente zibire ziriza Atanase Boa wa Kakumiro hamwe na Joseph Kiza wa district ya Mubende. Kisa wa 11 tunga simya sister wange anterera bantereire angamba muzeyi bamusibiramu gwatuke ngo bamutekere ente zona bakozireki bazitwaire niyo mukayira kunyimukira mugani nijja indora ente bazitikire maiso ka polisi ya wenyine na niyo mukayira ko funega umwa polisi kirombadde nebase nempuliranga ebweru waliyo embirigo nenzokuka nensanga nga ababbi batwala ente zange batute ente 3 emukuzo yakomyewo n'omuguwa. Abebembezi omuri Katakira aho amatungo gagakwatirwe nibagira ngu okwatanisa ahagati y'abatura hamwe n'abebe kwerinda nicyo rugireho kucungura amatungo aga hamwe no kuremesa abashuma. Bagwiga mu kikanga bwazo kuhurira abashuma bamara kwiba ente Mubende twakimanyire twayikoramo umurimo nka teamwork twagezaho twazikwata zona tuvuga ko bayikirana Katikara bamwe babanza birukira muringa bitundagambira bona twamaze kubakwata bafuye okuyiswa nti arabashuma abibire ente kandi mutkozi umuhanda tukwisha so kwamanyiswa nyo na timu yanje kukura security ya Katikara na kwatagana na kosi n'abasirikare na giso na timu yona wasa kurindira amahanda kurindira abashumabo. Ente ezibire zibirwe zugarizibwe bakama bazo kandi polisi negira ngu eriyo necodoza. Amakuru aga gashakwa Onesmus Turiyahabwe muri Kakumiro.